lalela-ke bafu into esizoyenza la ngoba angifuni ukukhipha ngendluzula kodwa makwaphela lo 5 days lo ngubala ukuthi la ukhiye ngoba Sophia Solanda ukhiye engene nempahla wena kulo 5 days khanda iplan ukuthi wenze futhi angifuni kube khona into engizothi sekunenkinga kube nani qoqa nje oplastic bakho nentombi yakho nibone ukuthi niyapi nisho ukuthi nenze njani sofika thina nabafowethu sithathe ikhiye efike nezingane bekungene phansi kophansi ngoba asikhulumi thina ukuthi itayitela libiza udade wabalo noma nisikhuluma nekhansela ezabe asibona abalana ikhansela nathi alisilazi inini nazi amakhansela kanti wena wazi nekhansela wawungalitsheli ngani ukuthi awunamuzi uzamela umuzi lalela ke mfowethu ngisafuna ukuthi silokho siyale nale unika 5 days ubone ukuthi niyapi sisi makumele ubuyele ekhaya ngoba isigebengu lesa nginihlukanisa uzobona wena ukuthi wenze njani ngoba uyaqhubeka noma uqhubeki ngoba lo yiqili uqile umuntu wesifazana ade thandana naye umuzi usewenza owakhe uhleli nawe ngaphansi komuzi wenye intombi isigebengu lesi isigebengu lesi